वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है सोमवार और आज मैं मंदिर যাব ওলাইছো। तो रातिपुवा घर काम बन करी पूजा करी ওলালো। এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো। ভণ্টি গৈছে দোকানলৈ, সেইকাৰণে ইয়াত ৰখি আছো। আমি স্কুটিত যাম, মই আৰু ভণ্টি। এইটো আহি গ'ল, এতিয়া আমি যামগে। ৰাখা ৰাখা ৰাখা। पाए पूजा करात बिजी और माने ताइर जीटू आसे सब कर दिल, किन्तु मोर पालत कैमेरा तो नुठाए नुठाए एक नुठाए है नकुआके माने रेकर्ड तो कर दिसे दे। और शांति लगी गई मन तो इमाने आराम लगिसे ना पूजा करी। बहुत दुख माने पेलुआर निचिना लगिसे। मन तो बहुत हल्का हो गई माने पूजा करी तो भल लगिल। मैं जी रेकर्ड कर कैसा ताक हेतु करबई लागिब। सो ताइको कर दिलो और रेकर्ड कि करिम, नकरिलेও उपाय नाई कर दिलो। चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियां, चल पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे। पूजा करी हो गल, एतिया आमी घर जामगे। घर गई लग पाम, इमान धुनिया मंदिर। बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताब। आही पाई गलो घर। इमाने माने ভাল লাগিছে আৰু মনটো শান্তি লাগি গৈছে। এতিয়া আমাৰ দৰ্জাটো বন্ধ আছে, মা ঘৰত নাই, ক'ত গৈছে জানো। এতিয়া ভণ্টি ভিতৰ ফাল দি গৈ খুলিব আৰু মই এতিয়া খামগে কিবা। মানে আজি ব্ৰত হ'লেও মানে ৰুটিটো খাব পাৰি। ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাছিল, ব্ৰত তাত গৈ পূজা চূজা কৰি এতিয়া মনটো শান্তি হৈ গৈছে। তো খাম। আৰু মোৰ এই কাণটো মানে पूरा बंद हो आछे, कियनो एमाह हल, एमाह माने शाओन माहटो माने मैं मांस नाखाम बुली भाबिसिलो। खुवाओ नाई, সেইকাৰণে মানে অলপ कमजोर हो गई। सरुर परा मांस खा मानुह, एतिया माने सबे खाओते मैं नाखाओ, तो अलप कमजोर हो गई। সেইকাৰণে हबला पूरा कानटो बंद हो गई। सो भिडिओ चाई थाकिब, मैं कि करूँ आज देखाई थाकिम। और इमान माने कन्टेन्टो नाई हलेও आज मंदिर जाम बुली भाबिसिलो, সেইকাৰণে माने भिडिओটো কৰি ললো। চাই থাকিব আৰু लाइक कमेन्टो কৰি দিব। सो এতিয়া যাও বলক ৰুটি খাম। এতিয়া মই খাই আছো আসামিজ স্পেশালিষ্ট ডিশ ৰুটি আৰু চাহ। ইমান টেস্টি লাগে নহয়, খাই মজা লাগে। नेक्स्ट डे गुड मर्निंग और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काली खत्म কৰিব নোৱাৰিলো, तो आज আকৌ যাওঁ कम्प्यूटर क्लास। तो आज खत्म কৰি দিম। এইটো স্কুটি নাই লোৱা, সেইকাৰণে মই ৰখি আছো কাৰোবাৰ লগত উঠিম আৰু যাম। তো গ'লো আৰু ফাইনেলি ক্লাছ কৰি ওলালো। কিমাননো দেখাম সদায় ক্লাছ কৰা, সেইকাৰণে আজি এই বান্ধৰী কেইজনীক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালো। তো ভাবিলো উঠাই লওঁ ফটো চটো ভিডিঅ', তো উঠাই ললো। আজি ভালকে লগ কৰি দিলো।
ফাইনেলি গাড়ীত উঠিলোঁ আৰু ইমান গৰম সিহঁতৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ ফালে নহয় সেইকাৰণে মানে মই অকলে আহিব লগা হৈছে আৰু অকলে মই আহি আছোঁ आँखें मेरी सपना तेरा सपने सुबह शाम है तू है सही या मैं हूँ सही किस पे सेंटर আৰু আজি মই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ কিয়নো মোৰ স্কুটি অলপ বেয়া হৈছে আৰু ভণ্টিটো আহিব নোৱাৰে সেইকাৰণে খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ যদি কোনোবা পাওঁ তো যামগৈ আজি মানে দিনত বেছি দুপৰীয়া হৈ গ'ল যে সেইকাৰণে মানুহ চানুহ নাপায় চ' খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আজি মানে ব্লগটো ইয়াতে ৰাখি দিম কালিৰো আছে যে সেইকাৰণে দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিলৈ বাই বাই আকৌ লগ পাম নেক্সট ব্লগত চ' বাই